Atonu жер деген, ақ қалпақ қырғыз ел деген. Мейманы келсе дайыма иіле басып кел деген. Ассаламу алейкум, ақ нұсқалу ақ қалпақчан аталар, ақ пейілді ақ жолықчан апалар. Құтманду құшвақ кечіңіздер менен. Ақтаңдай теледолборының алтын қомыс байгесіне арналған. Ақындардың аламаны тамашалу шоу программасы. Аты айтып тұрғанда әлі. Бүгін айтыш өзгөчө. Бүгін ережесіз айтыш. Мына ошол айтыштың ережелері менен сіздерді таныштырып қойсам. Биринчisi, ар бир жупқа 2 раунд 15 минута уақыт беріледі. Биринчи раундта 10 минута уақыт. Ал эми чечүүчү экинчи раундта 5 минута. Экинчи шарты. Қалыстар құрамы 3 кишиден тұрады. Үчүнчүсү, қалыстар түстүү белгилерди көтөрүү менен акындарға упай берет. Акындар 2 түстөгү кийимдерди кийишет. Менин оң тарабымда кызыл чапанчан акындар, ал эми сол тарабымда көк чапанчан акындар. Эгерде калыстар тобу кызыл чапанчан акынга өз упайын бере турган болсо, кызыл белги көтөрүлөт. Ал эми көк чапанчан каршылашы өзгөчө учкул сөз үчүн калыстар көк белгини көтөрөт. Кийинки шарты. Акындарға атайын даярдалган бирдей түстөгү кийимдер кийилет, жаш курактары чектелбейт. Ал эми 7-чи шарты. Калыстар деңгээли төмөн, же сөз байлыгы начар акындарды дароо токтотуп, күйөрмандардын баасын эске алуу менен таймаштан чыгарууга укуктуу. Жана ошондой эле акындарга чыныгы тамаша, учкул ой, курч сөздөргө баа берилүү менен бирге. Жана ошондой эле калыстар тобу төмөндөгүдөй кара түстөгү белгүү берүү менен биргеликте акынды оюндан чектетет. Кыздар, чоң рахмат. Кийинки шарты. Ар бир аламан айтыштагы жупка деңгээлине жараша акчалай сыйлык берилет. Ал эми акыркы шартыбыз. Акындар аламан учурунда биринчи жуптан жеңгени экинчи же болбосом кийинки акындар менен айтышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе бүгүнкү айтыштын калыстар курамы менен тааныштырып койсом. Ак таңдай теледолборунун алкагындагы алтын комуз байгесине арналган акындардын айтышындагы калыстар тобунун курамы. Кыргыз Республикасынын эл артисти, калыстар тобунун төрагасы Түгелбай Казаков. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, калыстар тобунун мүчөсү Табылды Актанов. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, калыстар тобунун дагы бир мүчөсү Сатыбалды Турапов. Биздин конок акыныбыз Мамбет Токтомур. Жана атаңдашы өрүк зарлуу баткен жергесинен чыган акыны Эламын. Акындар беттеш. Орун алабыз. Биринчи раунд. Жеңем деп чыгат алышканда, озом деп чыгат жарышкан. Анткени Баатырдан калган уулбуз Курманбек жанышпайыштан. Еламан жакшы билесиң Баатырлардын, Арыстандын баласы дагы Арыстан. Анткени биздин аталар качырып жоо сайышкан. Артындакын урпакка жолдорун жакшы салышкан. 6 жыл ой аким болгуча, 6 күн акын болгун деп менин аталар жолго салышкан. Ырымдың анда баштайын,
тиземек olup коюп колумду, алдыңдан ырдап айтамын, мен сага досум оюмду. Кант кенде да сыйлаймын, Кытайдан келген боорумду. Көк чапан акын кантесин, менин Казаков ачкан жолумду. Жылдыз болуп жаныпсың, көп акын чыктың алдыңда, көп акынды чабыпсың. Кече мен жабышкан столго, бүгүн сен жабышып калыпсың. Таймашқа түштік деламанда, тайғаланбай ырдайлы. Анан сөздің құнын кетірбей, майдаланбай ырдайлы. Ал эми буйрук деген ошондой, кээде жабышкан кезде жабышат. Аргымактар ушинтип алкын аттагы жарышат. Куйкунду ыңырдап турасың, бүгүн кымбаттуу кыргыз элибиз бир кумарга канышат. Эламан досум эламан, жайда ачылган гүлдөйсүң, жаркырап тийген күндөйсүң. Комузуң жок келипсиң, өрүктү жегенди жакшы билесиң, анан черткенди неге билбейсиң. Акыным чыгып bir yerде, көп акынды жеңгени, ушул жерде карасам, Кытайдан акын келгени, өрүгүн мөмөсүн азыр жеп алып, анан бутагын кыйгым келбеди. Аралап турган кезибиз таң өнөрдүн ушул базарын. Комуз деген улууң аспап эмеспи? Бул менин көңүлүмдүн ачарым, көңүлүмдү жазарым. Анан ат кадырын билбестин, жөөчүлүк берсин сазайы. Анда мен ырдап көрөйүн, ыр көңүлдүң ырга бөлөйүн, алдыңарда турганда ырдап жөнөйүн. Айтыштын шартын карасам, тамашаң экен туугандар, анысына да көнөйүн. Өзүңө көңүл бурайын, бир тамаша кылайын. Кытайдан келген экенсин, Кытайларды көргөнмүн. Кылычыны койнуна кысып жүрөт Кытайлар, кунфу менен урушуп, учуп жүрөт Кытайлар. Сен акынсың bir yerде, жакшыңырдан баштаган. Кытайдан келгендигиң чың болсо, канаң учуп чыкчы сахнадан. Еламан ачылып жатат сырларың, өрүк сарындай баткендин ширин чыксын ырларың. Бирок мен Кытай эмесмин, аны Кытайдын өзүнө барып ырдагын. Мен чегарасын кыргыздын аттап келген баламын. Кыргыздык кымбат салтымды сактап келген баламын. Агайын кыргыз элимди мактап келген баламын. Анан сендей айтышка түшкөн акынды дайыма кактап келген баламын. Кыргыз эле кыргыз деп ант коракын экенсин, канчанын башын сен жуттуң, хан коракын экенсин. Алдыңда туруп карасам, бир тамаша кылайын. Сен ырдаган чеченсин, темирден дагы бекемсин. Манежде жатып чоңойгон маанилүү бала экенсин. Расманилүүң акын мен болом. Еламан ысып кетсең жел болом, мен ашуусу бийик бел болом.
Урап қалған чөлдөргө мен соолубаган көл болом. Комузу жок сендеге комузу менен дем болом. Кыргыздын ой туусун көтөргөн ошо кытайлык кыргыз мен болом. Айтыштын шартын айтайын, айтыштын шарты дагы көп, айтпай кантип кайтайын. Кичинелер чоң болбойт, тетир деген оң болбойт. Кытайдан келген баласын допинг колдонгон болбойт. Эми кандай сөздүң айтайында бул эламанда иниме жанатан бери байкадым эламан сенин түрүңө. Анан орусчалап сүйлөсөң түшүнөң албайм тилиңе. Анан кыргыздын акындык ушул өнөргө Tildi buzgan sen deydin tibirtke çıksın tilini. Aytar sözdü köp aytam, köp aytkanda töp aytam. Orus tilin bilbeysin demek Orusçada bir söz aytam. Aylanayındı karaçı, ey aldыңdan ırdayım çeçile. Sen azırdap jatkanda men kalbaymın. Men kalbasmın bekine, sintetka material görsem sen düşösün esime. Tumşuğu menen jerlerdi da kölöp gelgen sen kimsin? Küçünün özünün öz güçünün işenip jölöp gelgen sen kimsin? Anan orusçan oy koşup baldırap möröp gelgen sen kimsin? Aldımda mına turasın, köngüldün ırga burasın. Senin jaman sözüңө bulakın kantip çıdasın. Kıtaydın gürüçünдөй da seni küygüzsöm emne kılasın. Elaman dostum elaman senin işene berbe küçüңö işene berbe tüşüңö. Albette ulu iş kılsan Kırgız el akbata beret işine. Antkeni Kırgızdın uşul Kırgızdın açık dursun asmanı. Buzulbasın hiç kaçan tiliminin dastanı. Önördün da küçük eremet uşul örçüsü buzat askanı. Çıkkanda barı kep aytat, sen Batkenden geldin dep aytat. Eң aylanayındı jigarim, Kıtaydan kelgen jigarim. Kımbat senin didaring, aldыңda turgan uagım. Başka çaڭırdan kuramın, men da sözdüň ekepteyim, ekeptenje bir... Barakeldi akınlar, gol çabılar bolsan. Albatta, birinci raundun jeyintiga bizdin konağınımız Mambet Toktomer 11 payga oldu. Aleme atandaşı Örük Sarılı Batken jergesinden gelgen eleman akınımız 9 payga oldu. Şart boyunca akınlar, ikinci raund. Gır menen jaşo baştalıp da, mınan gır menen Kırgız şattanıp. Belegin Kırgızdın bayrağın biyik götörüp alıstan geldik attanıp. Görkömdü neçen sözü kıp, turgulan elim şattanıp. Komuzdun aş çerti vırırdap, ardayım men bolsam turam kaşkayı.
Дүкүлдөгөндү жүрөктейм, жакшылыкты мүнөздейм, жакшылык болуп турганда аны мен жакшы тилектейм, жакшылыктын барысын ушул акын билеттейм. Кеңириң ырдай бергиниң, мен сени жетимсиретпейм. Улуулардын өрнөгүндө сен улап келген баласың. Мындай аталардан акбата сурап келген баласың. Кайратыңды дагы да чыңап келген баласың. Жүрөгүңдү жүрөккө кынап келген до баласың. Анаң канчаң узак болсо да жүрө берсең барасың. Канча кыйын болсо да эламан ойлой берсең табасың. Еламанда түштүң айтышка, дайым керекке дайым жарасы. Айтышка чуккан акындар, мен жеңемин эрмин дейт, мен жеңемин шермин дейт. Мени көргөн акындар, Баткенден сен да келдиң дейт. Баткендик деп барысы айтып аткан убагы, Баткендик деп барысы кайтып аткан убагы. Аларга көңүл бөлөмүн, алардың айтып өтөмүн, айтпай кантип кетемин. Баткенден өсүп чоңойдум, Баткеним өлөң төшөгүм. Акындар дайым ырдаса да, элимди сүйөм калкым дейт. Туулган жердин топурагың алтын дейт. Эми сүйүнүп турам өзүңдү да, көргөндө сенин өзүңдү да, баатырларды көргөндөй. Анан эламан Баткенден келген экенсиң, ошол мылтыгы жок мергенде. Андан ырдап калайын, бүгүн көргүлүктү мен бүгүн көрүп калат окшоймун. Кытайлык келген акындан өлүп калат окшоймун. Керезим айтып калайын, керезим айтып калайын, силер кулак салгыла. Мына кытайлык акындар менен жылдыздай болуп жаңгыла. Эгер өлүп мен калсам, мени айылыма алып баргыла. Азамат күлүк чаппайбы да, мынан атасын төрдө бакпайбы. Азамат деген атакаң айтарлуу жери болбогон андайды бирөө таштайбы. Кыргыздай ой улуу элим бар, сен сөөгүңдү сенин таштайбы. Айтканырың мол болсун да досум, комузду черткен кол болсун. Өлөрүңдү билипсиң, бейишке ылайым жол болсун. Бул суунун баары көлдөкен, байлыктын баары төрдөкен. Сенин теректин башы желдекен, термелген менен тамыры, термелген менен бутагы тамыры бирок жердекен. Сенин сөөгүңдүң ой жерде калтырбайт, сенин бакытың кыргыз элдекен. Андан айтып коеюн. Баракелде, оюн жыйынтыкталды. Экинчи раундтун соңу. Ал эми экинчи раундда алган упайлары менен сиздерди тааныштырып койсом. Конок акыныбыз Мамбет Токтөмүр 2 упайга ээ болду. Ал эми Эламан 4 упайга ээ болду. 2 раундтун жыйынтыгы. Конок акыныбыз Мамбет Токтөмүр 13 упайга ээ болду. Ал эми Эламан 13 упайга ээ болду. Кол чабуулар болсун. Эки акындын тагдырын калыстар тобу чечет. Мен азыр 3 санын эсептейм, калыстар тобу кимге добуш берерин аныктайбыз. 1 2 3 Баракелде. Калыстардын чечими. Эламан акын кетпей турабыз. Биздин конок акыныбыз жеңил узасын тартты. Ал эми бул жыптыкта жеңүүчү болуп,
Örük Zarlı Batken Cergesi'nin gelecek akına eleman yetişti. Bale, hazırlı aldınızlar cegücü atalgan. Bizden Örük Zarlı Batken Cergesi'nden gelgen akınımız eleman. Alemi elemanға karşılaş çıgıcı akınımız Sırgık. Barakelde akındar betteş. Orunduklardan orun alağız kol çavular olup dursun kol çavular. Albatta şart boyunca birinci round. Hazır ele sahnada ölgün akın aman bu, ölmüş bolup Kıtaydı cengen akın aman bu. Örük Zarlı Batkenden gelgen akın aman bu. Ay tamınandan emese bugün kımında salamdın. Ha, uşu jerde karaçı, ırdap geldin sen dağı, mende bolgon iningde, sıylap geldin sen dağı. Yer sayış boldu bir yerde, yer sayışta karaçı, saydın anan yer saydı, aldığa geldim men mınake, bir ölümdön men kaldım. Aldıma çıktın gemese, örgün şimip men sağa sögüm salam oğuzuna. Dağda çıktın sozulan aman bininim aman bu kaytalavaytam salamdı. Oy inim bir menin ümitim, sen şarda jürdün günütün. Şaytonlarga jolugup şarpor bolup jürmösün, kaytarıp jüret okşoymun. Yemesen uşul жерден toktoymun. Aң algın akım bolomun, ağaylardım batasın, uşul jerde karasam, aytışkanda kelgende, sen dаңырды çaçasın, barpı çаңырдayt dep tursam, sen manası aytıp jatasın. Barakelden rahmat, sen da gitpey ıraktap. Sen da mende olturup, barpının ovonuna tolturdun. Emese mınday aytışıp, algalap kaldık adamın, ağayınge salamın. Katulap kaldık adamın, akkan suday şar bolsun, aman esen bar bolsun, senin düğünde gütken jar bolsun, ümiti bolsun elingdin canday çap men dağı, koldoy turgan balamın, kataң bir geçsen egerden oңdoy turgan balamın, emese meni karagın. Biz bolobuz tuğandar, uşul tildi küylöçü, sen bolosun karaçı, ar nersen aytıp süylöçü, jüdöp ketip baratam kalıstar karanı kötörgülöçü. Kara degen timele. Alıras. Kara bulcaktan kara görünböy. Sen kançalı ırdap tursan da tаңдайдан ырың төгülböйt. Iras menin öňümdü aytıp jatat kara dep. Çok moruptun öňündöy. Çotki kino bolgon dep. Anaң eldim barın abaltan görüp jürgön kinonu. Anı jakşı bilesin. Alıstan görüp jürösün. Anan ayta turgan gebim bar. O men aldımdağı turgan kişinin ata özü degim var. Aytıştan tapkan atamın, geçeten beri bir karay kapa bolup jatamın. Göңülün albay balanın, balasıcılan öldürse taş al berip turçele. Bolbosa şarik menen urçele. Kandaysız atan aman bu sizgeden aytam salamdı. Andаңырды tөгөйün, uşu turgan elimde, kuvanıçka bölöyün, atan kançalık jakşı körötken, kanataңды bir göröyün. Atam turat kaşımda, aytıldı salam başında. Alacağın ata caşırva şarik degen tavla tolup jatat Kıtayda. Irdap jırdap otursaң,
ырды тапқан асылсын, саға шарик берілбейт, себебі шарigi жоқ ақынсың. Şargım menin toltura, mangdayımdan oltura. Ankeni sağan ırdap kolsuna. Қарасы жердің беті чөбекен, төрт тарабы төбекен, ырыңдан дағы қарачыңа дегенің көбекен. Degen sözdün başatı, al barpakından gel atkan. Uşula degen sözdün ulanat, degenden baştalsa ağayını kuvanat. Sendey bolgon iniler gerek bolsan uçurdan adeçi dep suranat. Ырды тапқан чеченсін, алдымда мына тұрасың, алты санаман несенсін, Сапарбек ақынға оқшоп, сен дағы шарик санай дегенсің. Bir eşekten bir eşek gülüksünü turbayı. Anam bir akın oğlu tüzüksünü turbayı. Yemese sanay verve şarikti, tüzügürü gırdaylı, ezelten mına kırgızda. Gülüktün yolun buğan bar, bir günçülük tuğan bar. Irçıdan anday bolboy tobolu, güntün ırdap koyolu. Arışın mına çaçılıp, arışka alıska sossun bolgonu. Мен сенің інің болымын, ақ жол деп маға бата қыл, кебір жерде тура қыл, сен деле пендем адамсың, кебір жерде қата қыл, бүрөсінен пайда жоқ, үчөсін бірдей ата қыл. Araytkanın jaraşat, ağayındın barısı kat kırışıp karaşat. Alıras üçü teң mınan üydögü baldarынан ataken, bürö kötörüp jatkan şarigin ayabastan kataken. Мен оруп бара жатамын, сураныч менің емдечи, мен делең ырдап жатамын, сен делең ырдап тердечи, суранамын жанабам, шарикти санай бербечи. Azamatsın iniçek, senin ağayını bilişet, geçe günden bir qaray, bolup kalgan ekensen, o matkeli özgöçü, tolup kalgan ekensen, benim mına tilegim, sen dep soğut çürögüm, menne şunçalık ovolu, süre turgan bolson sen, egerde katarından bir baştan çava turgan bolson sen, baş baygenin toktolbay ala turgan bolson sen, men yolundan ovolu, jeteleyin turayın, sağan iyilikti sunayın. Ырда olturup, тибейін ала жиніңе, айланайын ағатай, алдыңда тұрдым сүйіні, өзіңдей болған ағамды, ерчігім келет күніні, ардақ туаға мен сенің, келгім келбейт жиніңе, Құдайым күч берсекен, сенің манас айтқан тіліңе. Alıras manastı degen bilesin, Iramandın ırçulu, Caysangdarır da ötüşkön, Abalı komuzcu manastı jalpısınan, Irçı det, ırçın elden çıkçı det, Alıras alp manastın çoğun aytıp jürgön balamın, Oşon üçün talbaymın, Jarım saat jügürsen çalıştaysın iniçek, Men jarım gün ay manas aytkanım jalpagayım bilişet. Өткенді дағың естесем, болчу бала мем дедің, қойчу бала мен дедің, қойчу болсың қаначы, ойларың аман жатабы, айлайдан келген екенсін, тоғларың аман жатабы, қошқоры жоқ көбейген, қойларың аман жатабы. Ey balakay, oy devegin, koy degin, çalıştadı tilderin. Çakış çaynav aldın mı? Bu yakçağın bilmedim, koç koroşol bar üçün, koy göveyip jatışat, alatoğunun barısı, mamırap jatkan uağı, alp manastele bir gezden koşuk pırga koyçu bolgon det. Koyun bolsa korodo, dastar kongondan bolok.
Анан агайым мына Barakelde akınlar, özgöçe aytış bolup жатат. Mına ol birinci raunddan jeyintik menen sizlerde tanıştırıp koysam. Bizdin eleman akınımız 10 upayga ие oldu, kol çavular bolsun. Al emen karşılaşı sırgak akınımız bolsa 3 upayga ие oldu. Uşul жерden kızıktı men buzpayın ikinci raund. Ekinci gettin gıravın çıldıradı tars dedi. Sıraz elin bul yerde ini çekti bas dedi. Abi rok men baskan jaka baspaymun algalaymun şaşpaymun birak keldip kattaymun bezildeymin ırdaymun gezegingdi sunayın. Көңүлдүң ырга бөлөйүн, кезекти мага сен сунсаң, анда мен ырдап жөнөйүн, алтынын ырдын терейин, сен мени жеңе албайсың да, мен эми жөнеле тур берейин. Jönele tursan turasın. Jön turgan menen oğlum. Çalkandan jatıp kalasın. Andan görögini çek. Mınan aldığa çıkıp baygalçı. Kayın yurttan paydalçı. Uşul baş bayge jetip kalsan sen ayal alıp algın dem. Anam batken zarga bargın dem. Манас төкмөң эмес манасчы, манасчылардын ичинде эң эле күчтүү балбансың. Жашыңызды карасам 30дан ашып калгансың. 30дан ашып калсаң да айтып турат ырыны, айтып турат чыныны. Жашар баштын айтып бер мага басырыны. Жашаргандын жолу бар. Sendey bolgon balanın arganday ketken oyu var. Emin ozuna gelgen götterdin on tolo boy o algacı. Barakelde akınlarga kol çavular bolsun. Oyunun şartı boyunca ulu akınımız giç akınına bata verdi. Oyunun şartı uşul eken. Ekinci raundun upayları menen tanıştırıp koysam. Ekinci raundda eleman akınımız 1 upayga ие oldu. Al eме atаңдаşı sırgak akınımız tileke karşı upayga ие olbay kaldı. Жалпы жиынтык. Биздин жеңүүчү аталып келаткан eleman akınımız жалпылай 11 upayga ие oldu. Gol çavular bolsun. Karşılaş sırgak akın 3 upayga ие oldu. Akınдар gol alışıp kucaktaşıp koyuңуздар. Bul juptukta kayradan eleman ийгиликке жетишти.